mutual God. Haka studying right. Siman dalam ini baca kalau dia mutual God bina nak ini, macam dong bina kata contoh lebih. Mutual God kalau misalnya mutual God nama macam dong waktu kita dong nak bina. Semua studying right. Then atop, siapa tahu sama atop ini. Semua Judy, she will be full of the Holy Spirit from birth. Atop dan cakap like this. Samson too, she will be full of the Holy Spirit by birth. Atop dan cakap like this. Tiba-tiba Noah too, she will be full of the Spirit by birth. Atop dan cakap like this. Nula pada di pada kata kalau kata kata cemloi muncul kuat kerja. Kita kata ini penting. Muncul kan penting. Life they begin their life. Unlike you shall not talk. Is it life a university of life? Nuna benda syamsi sore. Begitu datang dari solusi. Jangan sampai tidak berlaku. If you are staying strong, what will you be like? Nah, tahu nak kali dua percentol nak tahu lagi. Siapa nak tahu lagi? Nak kali akan staying strong. Tahu nak kalau khusus, what will you be like? Jangan tu minum nasi. Stay strong, to stay strong. Found and nothing else to say that. Nini kita bidu same chance ini akan siang kan. They go to university. Cakapun kan. Kita bidu they go to leadership training. Go something else kan. Siapa dapat sebentar tiga. To stay strong, faith and nothing else. We need to be filled with the Holy Spirit. Stay strong here. Saya sonne kulat pasal tu nak dia tu. Boy pa abot kami nak han bak kalau ada. Kila abot kami balai di. Kila abot kami balai di. Minum abot kami balai di. Tangga abot kami balai di. Ugna power abot kami balai di. Only who trust God will never be tired. Boy pa abot kami nak balai di. If you finish your life well, finishing well, nananong yang lebih bentuk ini, dujeng lebih tangkat dan nananong siapa, what would you be like? Jangan tu minum nasi na, ini yang kita bicu, kandang na very well finishing, kandang na tertinggalkan, silakan tua, dia tertinggalkan kandang. We went to the ethical school. Ethics yang mengar, orang ni ni tak unda pada. Bawa ni dia ada kerja. Perawat dia ada kerja. Tuan dia ada kerja. Siapa tak kalau menghubungi to finish well. Kan ada komedi who seek the Lord with all their heart. Kita tidak berpakai minum kan anda nak kami. Cucuk orang mati kerja tu harus betul. Siapa? I have never encountered the people I didn't follow to get started right. To stay strong, faith and to finish well. To do they never finish well. They never finish well. Finishing well in the car and don't know. They finish very frustrated. And don't know truly. They finish by cursing their children and financial turbulency. They never finish well. Don't know time and don't know. They don't know they will go think about the me too. With all your heart. Now, kingdom ni ang magpanabot sa lawas ng hindi.
there's no finishing well. Finishing well no way. Cuma tu ni nak patung kahar tiga kena lah. Har jawab ni pula. Kan ni tahu nak atas tinggal policy ni. Nanti tahu nak macam ni tahu atas tu. Siapa ni tahu? Cuma ni kan nak boy bawa cendal nak cendal. Atas ini atas ni boy bawa cendal haju. Anda kalau ni kalau nak kita barang. Kalau jangan tidak balai ini, minum kata antara semua tidak balai, minum orang balai ini, cinta balai lah, si masalah, boy bawa abu itu, sedikit mana balai lah, banan jomai ini, like an eagle, bantuan orang mengubi bantuan jomai ini, tanglayan balai loh, dan jomai lagi. Stay strong. Cuma finishing well. Don't nak ada tu mesti sendiri tak nak tunggu. Jangan nak cakap kulit kuah. Amerika lain. Saya tak menjadi dekat ini. Kulit tak akan dikasih. David Jude. Amerika dan berapa hari. Siapa nak kaji? Ada yang namanya dekat berapa nak kaji. Ada orang Jude. Lahir tahu tunggu. Terjun itu, lahir tak cukup kerja. Terjunkan pada kanser ini dengan dok juga tidak nanti. Terjun kanser ini dengan dok nanti dengan nanti. Jelas tertiga sifat ini nanti. David itu terjun nungin. Menahar itu David enjoy life. Asal ya. David asal tiga enjoy life. Bagaimana contoh itu? David itu kaimakan orang kami. David, my servant. Kaimakan orang kami. Sudah lihat kalau dengan natural disaster has pressed people into a deeper relationship with God. Terbawa beda sini kan nama roh beda nale, kan nama chat beda nale, kan unak chat beda nale ini. Minum buah benar chat pada boleh boy pas nak kita di, boy pas nak di. Ini kan nama chat apa chat ini. Cik John fix lawan. Boy pas nak cik boy pas nak hal kecil lawan kecil lawan. Boy pas nak cik itu starting right. Hari thought sana. Lila hari we will stay strong in the Lord. Boy pas nak tahu yang sana kan hari sana. Siapa yang sana? Bosan sana kan hari. Cuma we need to finish well in history. Kan main temannya kan tolak kata. Amerika ini kan sudah kumpulia 1727 ada kalah. In 1727 there was the global awakening in America. Hong Kong sini kumpulan sekian. Jonathan Edwards John Wesley ini revival kami. Cuma American revival itu the world awakening ini. Cuma revival kami ini hati. Kum lekwa kum kunteri. They are in their early 20s. Kum kunteri supan sila. Kum lekwa kum kunteri. They are revival kami. They understand God. Boy baka and pemba. Dengan pem. Zulum in America and Greek. Country ini kan namanya tentang hati sihir politika. Pasien dia. Ninya kan tengok kami ini sih. Kalau kita akan lihat di sini, we are running away from the country for good. Kalau kita melihat sini yang politika, rakyat kita akan nanti siapa? Dia ini lah di Soviet.